lamsako takuktai bukusong phaijingka haino hai nailainai teacher recruitment board tripura ni Trbt haino hai kaisa notification nogori phaiyuka 1 tarik 11 March 2024 obo hingkakai school librarian ni tui talangjaka recruitment total post tongo jaga 125 jar category wise vacancy phunukjaka UR 65 SC 21 ST 39 total 125 vacancies nogori haikya o jaga o rwna thangkhai education qualification minimum qualification nangnai librarian science ni tui ning bachelor degree khlaijak na nangnai hayakaiba graduation khlai ning 1 year ni diploma in library science khaijakaiba ning o jaga rui manai desirable hingkai bengali ba kokborok man nangnai age limit tongo o jaga 40 years ni bisingo wngna nangnai jara ST SC PS category rok boroni bagui 5 years relaxation tongnai 45 years porjonto rui manai hingkakai o jaga o pay phunukjaka 20,475 khlai o jaga o basic pay manai level 9 jora obo hingkakai group C non gazetted jara application khaina muchung nairok norok khaimano o jaga application khainani bagui date bo borok o jaga o reekha date hingkakai o jaga o application khainani bagui o jaga o date tongo online application khainani bagui 26 tarik 11 March 2024 sarikni 4 PM ni simi hingke last date hingkakai 6 tarik 12 March 2024 sarikni 4 PM jora hingke o jaga o fee last date tongo fee last date khainani bagui o jaga phunukjaka 10 tarik 12 March 2024 10 tarik December 10 tarik jora hingke admit card download khaimanai o jaga o 6 tarik January 2025 ni simi 13 tarik January 2025 hingke test wngnai o jaga January ni 19 tarik Sunday o khlainai 2025 so hingke baisong time tongnai 12 ta ni simi 2:30 porjonto so 2.5 ghonta khlai time manai entry into value close khaijaknai 11 ta AM 11 ta AM ni bisingo no ma hapnai hingkai test center hingkakai o jaga Agartala o wngnai hingke baisong jara application khaina muchung nairok norok khaimanai hingkai aswkno haino hai jotono no hambai।